Hello, kada kayo amin, nang ronang kadagiti mang tartarabay, kadagiti amin nga uploads ti gayamyo ama ng biyanang, ken biag ti tao at drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat ambo san naapod no nagan tintay drama ita. Ngem, hello mampay kani Mila Luga dita Singapore, Westros Ramos, Nicole Cabulos, kini biyaherang Klesam dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni kabsat ambo, dir manang biyanang, at dalakyan wano tumboy akatrabahwak, nga iso ti kanayo nakadwak tunggal mabartekak. Agpada kami ngamin nga arak lover ako nada. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw ka di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay katamo no kasano nakaawid ak nanang. No maminsan nga may nanak ko. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Pero may ti sakit yung ulo pa, Ricardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus! Di natumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pa rin. Mapantaman ang nagsyat. Kunak man no nasakit yung ulam. Anta pelahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na ha? Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Kala nga ron. Mapanta, inton rabi napartek kang pare. Agawid tansan. Madamdama pa pare. Sayang man rin ti arak no santa ngay busan. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare ambo. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka dito. Ha? Sino? Ito daw, perkadagman. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka lang nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dantanugan da kan! Ay, natumpan! Ay, aray atak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka? Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kaya. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun aya, dahito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kwa na dito'y balay, gardaw. Awan na nyaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa dati matak. Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay rabi. Ang kasano nakaawid ak na nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak iti rabi ay anak kao. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni garday di rabi ay. Nembag tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kasta ya tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya gayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau.
Si kamot lang, tiyag balin na kaasay, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakam ka nga minay, agbalbaliw ka. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naot na pare. Sana pa yung makastra iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasaluday ka nga eh. Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saan pare? Aging bagmat la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut na talaga. Ay, nanak ko ay sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita na ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ayan tiragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na indang italim taga mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medjay gay. Inakman, iyon naman iti arak, barang may imbaga na ni Tiusto tatang. Anya? Ay saus. Intun kuan mapasarunuan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi dyan na pasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga ara ka nakasapsapa. Uy, ading Anji. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau? Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamat. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa na nga uray lakyan. Ala, sumraktan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, ket, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Anji. Ta iso tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayong kitdiman. Agukuyog tayo ang mapanagdaya ko niya Apo Diyos. Namaminsan to na din kaw. Tagshot kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga eh, pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayaat mo tin pare, ta imperson. Ay, kumayat nga ro no kasta, pare. Katamang, pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bigs, pare. Kaumay ka. Ay, wala pare. Lagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga rod. Masapatahin ton bigat, pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaro man nagpakada ka, anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumor ka. Harig mo tayo pusa, basta rumor latan dito balaya di agpakada. Agpakpakadak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabakwan. Mala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Uy, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku naman, pare. Rugyan tayo nati aglumbas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, Ambo. Apita, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta, pare. Kita, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom.
Sigurado, ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanantis, weldom. Ah, wala niya pare. Ada punto miti da ita pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaan. Taulawon na kalaang. Awan pa'y mayat jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawain? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog day, tiday dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan na mga mingaur-ur. Mababaian mo na dyan nga Di na pala rin nagasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa na kitumboy mo ijay mo isa. Ay na, uray tumbawi. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagambat. Intong pimbod na sigay. Awan mo lakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan ano agasawa na. Ang bumlagaya. Pari ka daw. Anak may bagak. Nabay na kuwait. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumanda pare. Jay kamsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagpalin na bayaw mo. Pare ka daw. Saan nasiyat ti damagam pare? Tano siya? Awat problema? Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Magtuman di kapsat mo. Pare. Ay katuna. Tay talagayang pare. Ang kunakman mo di mo kaya ti mga asawa. Siyak man naman pare. Talo kasto yung makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Arembo, malagi mo ka dito, bagbagam kanyak, edi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papanitikabsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga Arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapantan iti balay pare. Taing ka Arman yan ji. Kita ti panagar mo. Ta saan ka na bartek pare. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka maikari ka ni Angie ta nasimpet na balasang. Man nakimisa. Pidinto ta siya kat mamartekak. Di nakmutla kayat da siya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta dumakasta iti balay nyo. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom. Manong ambo, manang garda. Ay kat kasta talaga ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadagalan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga aramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ating Angie, sana pa nang dadaan kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin,
Tapno malawlawagan ti panunot yo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanembo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta. Adala imit ko a tao, manang. Agawid akong parigar daw, tanay. Rabi iyo na. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita, paneta. Adamot sakak. Pag ko na, aging gaji balay. Ay, saan, pare? Delikado iti ruwari iti kasting oras. Saan? Kambalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus. Anya nga eh. Natumbalan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yun ay? Sana pa yung nabartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. EJ silid ni Anjay, ti pagturugam. Ay, sana. Kababay. Ang mga natapon na rapist na. Man siya. Kunam kurso na adam ti kabsat ko, pare. Ay, mabay na ka. Sana ka may kari ti kabsat mo. Lasing putunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito balay. Nakaring kayong magayaman, manang garda. Manong ambo. Umay kay agar mo saran, ah. Sana ka mabisin. Sige, tagsyawarak. Urasak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama ka dagiti dua? Madin sa magtiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kas ti ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamakan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawa kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontra iti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangan ni di ospital, manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay amasikog ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka di nobyong, manang? Nobyong ibagbagam mo, Tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rod nga iti amatasikog mo? Agawid tan, Tanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, pa Ricardo. Nakayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinilit? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Madilangan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka baybayan, pa Ricardo. Kasi, garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Oh, ay, ay, ni husto timbagakin ka, di ba ka? Na, kasla pa karagsagang pa iti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayad ka di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka, nambaw. Kay, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami ngamin idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kagura na nga raw ti anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no itarum na kaambaw. Ha? Ay na,
Di mo man matbut-but nga anak mo, bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan? Kanila ko namat di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namat apinirait? Anya nga raw, ti plano yu ita, garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasal kayo laeng ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo ta. Wanmat ngamin garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanmugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amanakkilan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasag ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Balo-balo da. Uwain. Basta ikarim nga balbaliw ka. Nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas na mo, garda. Bun na ron. Kanyang ingas mo wit. Nagsahor ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siya tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga ron ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Bun na ron. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman na. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigod nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman na. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunang midi. Ni Anji ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jakmat lamay karikin ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Sika ti pakaikariyak garda. I love you. Alawinin. I love you, kunak. I love you too, ambo. Nagbalbaliw kami nga ro iti asawa kat impamay sa amin ti atensyon mi iti pamilya mi. Nanayunan nga ro ti anak mi kat nagpakababae meten ti asawa. Alakastan, tuy gayam mo ambo. Alaga gayam ti tamanan, ti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnina, ititunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuybuyak ken panagdangdang nga gitagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Sali sa napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na, makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, dita Kuwait. Kasimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, adangkel wano ulitag ko, nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel abalay na iti lugar mi, nga maawanag nanaed, tay ja abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Nay, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrot ka ah. Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't muti ag-caretaker iya balay ko. Tanay, ag-flight akmanin itong umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay.
Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak-anog for good ka na ading ko. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katuan kayat ko ading ko. Nasayat ang arod manang. Kahit kung amin akan na yun ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanay. Uray mapan kala ang agdalos, no adawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan manang, tadda ti sweldong caretaker. Ay uray saanen kabagis. Oo, basta. Agpaw itak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unan ako, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusak. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod, nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Ang apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saldaw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasi ti tada nga kanan me. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam, nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy, nanang! Nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astoray ti balay na. puro imported pa'y dagitagamit na. Ni, adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag-gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas dyan nga talent ko. Ay, awawan mo't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay naanak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usasaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga ususaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak, agdalos takit din. Ay, buludak man nga ro ti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko, alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawid tan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawid takit din, tamabisinan dagiti bingun ijay balay. Sige nga ro da, hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di kalaag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawo na kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yu. Kanasingpat ni Uncle, haan nga imot day chay. Sumanilpon ka, Wilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo, ya. Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ko. Ay kanya ko ma. Kapsa mo
Mabaing ka pa lang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwartang bangkay di ba kay? Dadamapang ko katangan. Nagsuldo kan saan? Ay na, mapan ka man makisugalon. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtalna ka man. Di nakululbudan si Kaplabyo. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Iyang, manot suldong kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da kada boss. Manja kong tag sales lady, Nympha. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod Kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, Nympha. Ay, ungayam Sali. Mabalin ka diti ang senior, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, Nympha. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka nga min Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rod ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay na nang. Apay ka di ba kay? Kitaan nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak. Tapno makita yo. Ni, apay nga picturean niya dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kunkunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkay di ba kay? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalo si Jenna nang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yung akat sublatan kayon. Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsa nga agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manon. Uwan nanang. Hello nanang, apay ay mawag kayo. Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot-kot yung dita, Sally? Di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kait-kaitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak nanang. Amukmad nga usaran dagito yung gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye! Bye nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad ato kama ni uncle.
Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maanda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle agparma kanya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Datutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayon ang mata. Limagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumata ka kiti butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Sige tin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya, impakadam kan kwa na. Una, in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kini Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. Sige, tag-impake akon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansubrak kayo. Ta isarakmat lang tiri daw tani. Ado ti aso itarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anyalat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmata, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay hanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom, sali. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod, sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamat ng sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kitalaan, okay laan. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imbala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi ang pampanunot. Kasano ko maasweldoan na katawan mo't kwartana. Ajay ka nung aro di pauwit tangkil na ti sweldo na. Isuti patagdan na iti gayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamas yambay. Wen ngam saan nga amo ni uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na.
Ag-awit kayo nanang, takababay ni tigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agungot ni uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si daan nyo ta nagluto ni Nympha tatay. Sani, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito balay ni uncle mo. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabaninti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaikas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos na ang kalngahan nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, tasayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mo talaga kita sapatos sana eh. Amangan mo no peke. Kita amin nga naimbag Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka matngarod Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadang 15 data, tada pa'y papanak. Dirasam. ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nagpakibibiyangan to cellphone ba? Dataman na eh. Apay kasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha gayam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ako ay tigamit. Tapnuan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka jay anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon konsing tiyam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak ter aramidan isali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan isali. Nympha, itimplanak man iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Ha? Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan dagita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kanda giti dagto mamay akagwaak. Agasam dayta. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikasukan ka! Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay ngamin impulpulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pagnakmam day ta, anak ko. Tiya
amok di nakabailan nga idarom ni uncle ko taka nakanakket nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ngayon inuta kabayadan dagiti inlakok agamit na kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho kaya't binulan atin tinagak ti utang ko aging gaan nakabayada. Nadidigra kitikas jay ang napasamak iso manipo di din jakon inulit tinaramid ko kat nagbalbaliwakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan tigayem mo Sally. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sally dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyor nos parity script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina kada tayo amin. Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napod na nagantintay patangatang drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo, Ryan J. Gutierrez, dita paniki Tarlac, kan ni Dalyasat. Kastimanti ko na ni Kabsat Hilda. Dear manang biyanang, talo kami nga kakabsat, kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Shakti burida. Dua kami aba, kiti kabsat ko alalaki, kat timat may sa payakabsat ko, may sa abalo. Da kami iti kabsat ko ababa iti pagtarayan, da ito istoryak. Rogyak man nga rod, di agsalaysay. Kasta, pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment iti syudad, Mildred. Wan manong Romeo. Awan mat ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makambo ka ading kaw. Talo tayo nga ruday, nagkakabalay nito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, may nga awan asawa na. Ang kakabala tayo nga rod manan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda. Manong Romeo. Awan problema kanya. Mayat kay di atap no, adakad kadwa may kani Manong Romeo. Uy, tangay ba kami ka ni Hilda? Balo ka, Mike. Agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Bumatangak man. Anya din, Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sa buon nana? Kumpurmiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga rod. Ay kat, nasaya tata na panunod yung tagnaid man nandito yung lugar tayo. Ganitap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yu dita balayda. Ay, atuin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo nang awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo manang. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata nana. Kasla di kay mo bumakbakag. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, nagbali na kalusyang. Iso baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo na Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin nyo pa iti makiasawa no kaya yaw. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasong batan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imasamat nga ron mangan, manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise.
Saan ata agdait mat nga rod ti pagsapulak. Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate Mike exercise. Di naklatol-tuladan. Binigat nga agjagjaging hak. Iso kanayon ti panaglingat ko. Kanayon pa iti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumbay ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga bagi pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada a bagi pants, nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Panbay sa kasta mate pantalon dagi ja teenager. Pang teenager lang ti kasta manang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom ti mangdala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado ti agar-aram kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladin na no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsika, awan pa'y uray maysa. Oray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Hanan, bagay may sudaminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Ay, apay kasta ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siyak? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumat man nga ipilit nga karupropa ta Manong? Sang kay bagang matekasta? Katisumot nga mintag paiswading ka. Dahil di tatang ti imalaan ta. Kat nimot nanang ti imalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta sa matngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Kan mayat ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamat ngamin kat nagrawat ka. Kanam amin na kayat mo akadan iso nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksi no agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat na tutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka o sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mat lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti walo na. Hana nga kaya te mang-entertain iti tao. Baliwam te umay. Nya. Sumarag ka, Sairo. Nay. Ay, bimangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. Nagseksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo rekta, nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klonen nak ngay. Nabayag mo't basitay nga agar-armakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat yung dardarasudos.
Di mo ibay-bayag atanay, mapanan titawan. Bakit kan lakaitaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sayro. Ay, why? Ay, sus, no anyas ti imbagak aramidag. Sa anak nga glaslas dog. Jak pa'y mat nakasagana, Sayro. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, ah? Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabali nga armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taas ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manan. Bola. San man? Agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Adya, magdato nga kaldero nga agte, nagpailangan. Alay, agong ungot samat ti gapsat mau. Kasta na daytano at da umay agarom kanyak, Sayro. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, am. Di mo panpansinin. Gagangay na, tabakat nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta itarwan? Imposible nga agkaruling dahit akat nalpas matante December. Kan o ilaw matya kansyon na. Ay, katak man itari daw, kati. Ne, matgayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta ka ita? Ay, naimbang nga oras mo, Nana Hilda. Para na ako man ni Manang mo. Ay, di man ang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak taday to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay, Nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Adakmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka, Nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ni, anyat katawam nga, Didi. Ay, kwa. Pasuti kanta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga, kuha nagmayat ti kansyon na. Ngamidi, nag-request man maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awi sak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda moten nga kursunada kanya. Kasano kat papintas kamot ngamin na papintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado ngamin ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbaga da nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon na kiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklak ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas amin nan Erika. Nasaya at nga rod, Nana. Sa balimat man ang tilugan mo. Kan ay na,
Talaga nga naglaing kan nga ag-drive. Insurunak namin nila kay kunana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langan For sale day tanana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginansamot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun nana. Taagsuro kayong agmaneho. Agsapol kayo iti pagpasuruan yung. Agpaiso hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbagay ti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ay, katuan anana. Ay, naimbag man, tadaing gatang mo itilugan, Hilda. One man, manong. Ay, di ba, amom tag-drive. Kitway, nabayag mo na driver, akiday. Isurunak man nga rod, manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kitwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruha, mamanang. Ha? Han mo nga bulbulo den tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa ero ti malabasa. Isagdang ko tilugan. Manong sa ero, papanam. Ay, kamat ganyan na ita, Hilda. Nadamay tilugan man. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umaya ka na lumugan, papanam nga menaya. Ay, kwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, kwa, umaya ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit kan Mildred. Kadigdigos mon sapay. Wala. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no na ang dodakit din. Ang naklatak at talaga ka ni ading mo, Hilda. Nadamit lugan nan kahit amo na pa yan kag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang Mildred Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwaseng itilugan na. Adumot gayam ti kortam na Hilda. Kilat mo na bimak nang ka. Wana, jak nga may nagparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Ay, agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akit paparam ngay. Inak man agmarket, tedi. Ay, makilugan man, Hilda. Ne, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Ay, imbag man tanadlaw monday ta. Wala raw. Saan namin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararami ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armunda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no isuda timang surut-surut kanyak. Itartarayak to pa isuda. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat, kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastang araramidin niyaw. Baybayan yung nga minan na kita scooter dita. Di yun ang panunutan ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutan niyo. Kat no sardinon to, ti pakaitan naman niyo, tababakit kayon.
Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar, Hilda. Kunak na awan namnamak. Naada kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Kita mumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang tag guest house. Sige, makitan to, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak. Agsubli aklangan kanimanang mo a Mildred. Ay, kwa. Sige, aklunan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ada inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayunan mo't ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlo si kati makakada, makiluglugan kan kwa na. Danunam pa ijibalay danno kwa. Una, ta-ar-ar kila ag amapan agpalingkay. Imposible Agraraman ka mag. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibre ka kidi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarding amaw, dasar sarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat mo sakti inaklon na, hanan ka, apay nga agsipat ka ngay. Ay, dahil ito Ay, gusto na itan, Teddy! Sayro! Apay nga naglaban kayo? Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa! Lukasta! Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa! Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon! Awan kayat ko kada kayo! Hilda, agsubli ka dito. Delikado. Baka siyak tilugo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagita nga duwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa kat jakon nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakas numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kapsat ko saan mata na nagawat iti lalaki amang sarungkar kan kuana. Kat ti matlugan ahul-hulogak insublik tajakon kabaalan na bayadan. Tajak matan makatrabaho. Taadon ti marikrik na iti bagik. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, iti tunggal may sa...